Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ka United States kala Khyrwit daw bom ubasan 1,000 pound lani 8,000 aspa 2 kilo hagi Jaka Buhrieh missile jangki Iran Duriaw hajan jangka Strait of Hormuz namar baki Iran kadang ye beteng ban khang lenti ye ki jihad ki bayat nagani ka strait ki bom ki baka US kala Khyrwit ki dik bala ban kesam wat shaduk ke jingjili jangka Duriaw ru ka Strait of Hormuz ki dik kat ba jangki jihad ki phnyang ki pen poi shakeleng ki benta jangka perthai Ke US Clasham yang nikarai bantu ter bom no de hadin bagi parlok jongka bikin thop ya kan NATO kikintat ke jeng terwak Presiden Donald Trump banyakran bat ke Iran pan pelat lentino ha Strait of Hormuz utra mulong ba ule ya kan ni nak benta ke jeng ha jomborok kiri ke perthai ulong bawa lagi bebun kiri kim sngotenat Henry umban se banle ya kan ni Umid rang ba adu ke Israel Benjamin Netanyahu ulai jingmot di utram nado kamen chua bu udai bencu Khyrwit bed di utram umtre berukwa ban keren da kalenti ubam ubaka US klather udai blatip kom u bangka basta ubaka jinglot banchna na kabenta we ubam kadai hadu arlak prahajar US dollar bar udai ubakam tlat bani ubam ubalai po 1,000 pound ubaka US klather hagi jaka nuclear ki Iran mincham snam